Haleluya. Amen. Ese mwambabariye mugahagarara. Ese ndabizi mwarinda indirimbo nyinshi ariko ndashaka ngo turirimbe ino ndirimbo mumfatanyije kabisa. Dufite abashitsi uyu munsi benshi cyane, ari Muzego wa Bugingo hamwe n'undi mushitsi. Mumva bashire mwahaguruka twafatanye twaririmba kano karirimbo. Mama fast game over. Kandi mushiremo n'amashimeshi cyane kugira ngo turirimbe. Twagiye narifise umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabiso arabitenge arabito. Amen. Ndagira ngo uyu munsi akaracyari kubura utundi tunota iminota 2 isigaye katuwe turi guhimbaza Imana tusenge Muzego wa Bugingo agiye kuza amwe nandera na waki wakera kwagi pastor afite izina byinshi cyane ku buryo no kurivuga bisigaye binanira. Kwagiye twamaza twahimbaza Imana. Mana ndashaka ngumfashisha kino kinyendaro kinywaga ibitabi turashitse ukirinde imyuka mibi n'abadayimoni batsinye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ndagira ngo kazungu mufashe n'aburukara kabisa ino nzo bize kugabanyuka. Amen. Mana ndagira ngo uno mwana wambaraga indorerwamo nabi umufashe nawe ndamye ndagiraga umwambike neza mukoma amashi cyane menshi cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mbamenyeshe uyu munsi wakize nawe urakira nanjye nakize. Muvuge nanjye nakize nawe wakize. Amen. Mugihe tuba dutegereje Muzego wa Bugingo amwe na waki wakera dushaka twaba turirimbo akaririmbo nzakagendana agakiza cy'Imana we nzakagendana. Haleluya we nzakagendana agakiza cy'Imana we nzakagendana. Haleluya. Ndagira ngo nguhimbaze Imana ukubita amafyasi 2 3 kanye dagize kwagiye. Let's go. Wewe ushaka niki cyifuzo ufite kumana? Mfite icyifuzo cyo gusengerwa gakizwa. Aha wewe wakishije. Let's go. Wewe ufite cyifuzo cy'umugore mwiza. Kwagiye. Let's go. Wewe ufite cyifuzo petit cyo kwambara marinette neza. Okay.